Mata nolaan na ring libur maca solawat ni kapapuk. Mata nolaan na. Setong. Allah sendiri yang berfirman dalam hadis qudsi. Wa izzati wa jalali. Lau atawni min kulli tariqin. Wastaftahu li min kulli babin. Lama fatahtu lahum. Hatta yadkhulu khalfak. Demi tang kemuliaan Muhammad. Demi tang kehormatan Muhammad. Cak saking reng-oreng ru aja bisa kangkok lebat lorong di Ma'abai. Tok-tok-tokan labang lebat labang di Ma'abai. Minta bukai labang. Bingkok teh bukan labang Muhammad. Teh bukan labang. Lama fatahtu lahum. Hatta yadkhulu khalfak. Sampai orang jadi masuk entar kangkok. Aja habis kangkok. Budi-budi nabak Muhammad. Mun baan ni sabak yada. Sampai ada. Bingkok bukan labang. Arten mun orang lebur macam solawat. Kan bukai labang monolog. Mulai buka ilabang menolong, takut telocor debu, bentar des langsung mati. Manggan gini ke saya kocak mati pengocak ngastet. Jangan jabok tolar, apa kocak tukang seher ko. Lu gelu. Mbian je salah sangka je. Padi goding sambian lebur baca solawat. Ring lainnya lah kambian pai papalang gapi. Supaya kocak tukang saya, lu gelu. Kini kelebur macam solawat, tak di tujuan pada apa kena macam solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sanembi adalah salah lain. Allah saya tak terima. Memayu mulai menpahai sabda iya. Mayu boleh mayu. Magoi pengitek. Bener. Sengaja lah nyala kau orang kali solawat. Sengaja. No lain. Ngualati. Benih ke ngoreng saya no lain. Ke Allah tak terima. Kenapa? Karena mulutnya dan hatinya sudah bersambung dengan orang yang paling dicintai oleh Allah. Mina laban jong wandreng dari solawat jadi tak pas tibi. Keng tak langsung meretan lawan pisep. Untuk nyungsep lah. Re-rean leer mayu. Beungguan. Jaringan ni kedebunan. Tak bisa pun. Ni ke Allah saja bu. Sepuluh. Apa boleh pas Aten saya sampung. Mahabban ke kanjeng Nabi luar biasa. Syauq ke kanjeng Nabi luar biasa. Rindunya ke kanjeng Nabi luar biasa. Sekut aing teh ngala cap karena kerong ke Gusti kanjeng Nabi. Salah salah gini enggak? Nolai gini. Malah berarabu. Betana orang kapan nikah. Bekal tetia jimat badiman gak man. Bekal tetia jimat diman gak man. Orang seahli solawat, lebur nangis karena cinta ke Gusti kanjeng Nabi. Neng gak mak boy, mak teti penyakit buruk. Kan guru Habib Syekh, oning Habib Syekh biar. Ya hanana, sedih ya roh. Ya hanana, sekarang. Kan beda saya ada bu barokai solawat, maksiat minggat sedih roh. Penyakit minggat kan dia kuat. Teti barokan solawat penyakit on tour, maksiat on tour. Gara-gara solawat, ada apa pada Arab? Tahu kapi, panika kenal kapi kan Nabi Muhammad. Tanah nyorot kak, tanah nyorot. Kuleban sampian pendem ning baba, mun tak geng nilai baik, letuk make tabun jala bola. Ancor make mana? Saya melolo ibri skincare jadi. Tapel melolo. Dapat kelem gopur letuk nih kan letuk. Ken tapi apa yang terjadi? Minabi lebur ke Gusti Kanjeng Nabi. Atene sampai cinta ke Gusti Kanjeng Nabi.
Apa kata ulama? Jasadun tamakkana hubbu Ahmad fi qalbihi tallahi annal arda la tublihi. Tubuh yang hatinya orang itu di tubuh itu ada cinta kepada Nabi Muhammad luar biasa. Tallahi, demi Allah, annal arda la tublihi. Bumi tidak sanggup untuk menghancurkan tubuh itu. Muntana todus, olak todus. Lah salah aja. Takok gula kering orang ahli solawat. Ngetek gula.